Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sport Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Dek spangur ki pajba nong snong, jong ki snong ke bahap po ke ilaka sutengah, harilom jantia, haka khat santre uno pra araja apu ar, kilami pajba ban penram juru yagi Trai Coke Factory, ki bekro bigi mender dak balik Benamih. Ki pajba gila ongru bagi ni ki Trai Coke Factory ki degi Ingkhong Shyllangmat, ma baka tedam ke bami nak karkhana san doyong ke penyap hi lagi jong ki khun ki kedi. Haka jingat pajba degi apu ar tuli ki snong bala pelong dak Environment Coordination Committee kila dawai ke sarkar jela bagade ben penduk pendam no ki khat sau tuli ki Coke Factory ki berang terekam haduk mentang po ke ilaka sutengah. Ya kani ke jingat pajba la sedang na shikilo badya lingba ka nong ba cleariat terter haduk bandapoi haplau jong ka office terekam Deputy Commissioner ke East Jaintia Hills District daga bararu ya ki bana ki plakat bagi jing perta ban pendrem ya ke sarkar jela ya ke Jaintia Hills Autonomous District Council bad ya ki menteri ke sarkar jela. Hadin ke jingat pajba la pelong sa ke jingalang kebalingkot bala penyai du Presiden joko Environment Coordination Committee ubat never lamurong hakabalai simenta ban ai jingkren di wahe snong ban now legal advisor joko committee ubat reading war. I want to address my message to user Conrad Sangma to listen what we say what I am saying here. We are crying, we are thirsty, we are hungry, but you didn't listen us. For this year, last 2 years, we have this pollution, air pollution, who have burned our body. Then I hope if you didn't do, I request you to ban this group as soon as possible. If you don't do this, then you will regret what you will see next 5 years. You will, your government will be declined in next 5 years, and then you will regret what you have done to the citizen of Meghalaya. Only this, I request you to do what you have to do for the people of Meghalaya, especially the people of Ilaka Sutengah. Kawing aku akan address saya Preston Pensong komo nong yarap ya usa Conrad Sangma bapin siau bah ban chimkhia bat pin snap ya kacing ud kacing nam jong ki khon ke Ilaka jongi ke Ilaka Sutengah kabaladak da kata kacing siausi bat kacing yam thang nak banta ki khon ki kti jongi Kiba Shyllangmat kin sayok mat ya kane kacing jenjar bar kacing sausi yang i bangin nam yo ban thet ya kaying kasem cha sor cha bamdon kita kikuk ba philabu hang ni hapo elaka jongi tengah kerpat pisar ba pin seu bha ban yarap lem ban seu lem ya kacing ut kacing nam jongi kum ki khon ka elaka Sutengah. Sarkar haji siap tawan rak lagi ini, daga school, lainnya daga hospital, daga college ko hack. Yo usuk hamtam ikon giti gini godok, ulai college lainnya ulai school, hospital ubok ko hack, handai ke temen. Nanti demi ke sos na po esenti hadu kanu, waktu muyong hadu kanu jingyo revenue, waktu kan di factory, na po esenti hadu kanu kejimi, handai gini warok bementang apa, janji aku ini. Itu betul yo baca ni tahu. Lagi sepak pelur. Jadi onong yang ke sarkar, lagi ni ke tahu yang ayam di. Kamtam di cement factory, naduk ikok, naduk muyong, naduk musun. Wara itahu mem. Lagi percang biji bibi tahu mem. Lagi percang bercepok konversi kamtam lagi umas nyawah mem cetai. Handai sudah kompetisi kanyor kimia. Sangat cepat cini orang umur song, muyong. Ni dia karkana di pun miga kajana azata ande surak na dia phai ni sanung kule sasumer chenu jumata mem surak mangkini to jing yupai sarkari penhiar ni de kijot
penhiar gini ke wangi uyak anda ke cuma tahu orang wami ini imam yu anong ida dengan dia imam yu kelam sebutkan percaya yang ini kok haji atau haji nong itu juga tidak percaya ini untuk bendang juga anda kerpat orang sorkar haji setua buku hantam hanya sukilo pai itu keperpom emar hajar itu ini membeli pak sarbe ini pak coba mencoba kok ini penyuh dapat pelak yu baik ini dapat pelak wa kain yu ini man gibru to ada gibru man gibru rekam gemerak kemeriah petrol pom itu kok itu ini kain gitang itu gibru itu wiyak ini hapar di cino nganto percaya to yu baiknya dari terikuk untuk yu baiknya untuk percaya dari terikuk buku kendai wayu man besarkar itu betul mupai ini kakam dia nganga mempuak orang sebutkan nawi itu percaya baik ini banu yak kita perlu nganga punya hadanya bu nemata uyok jut ini nemata udo itu kumbang udo itu di tahu tung tahu tet kamtam hasilnya kita tahu itu orang bahwa usok upi ukubang upo nemata ini kalau nemata ini terem mana pendok yang ada di betul nyok tahu rit nyok tahu ki nyok tahu bang nyok tahu di menurut saya itu dengan tu kini tahu sama tentang saya lagi dia usah cinong ni kan kesusahan hajar bot cinong dia perlu tahu usah cinong orang itu empuk dia tahu dia mulai sendiri tahu dia bisa kita cerita orang yang lagi sistem budaya ini yo kena pi wato I hapo distrik yang I to ke distrik ko cha ban bentam yo kena pi lada pai pi cikin na yang pi pure pi jing tho itai dur yo konrat kamar sang tho pi kecela belek bhatam ha India hak baiti baka bah kamiat jong imlang salang ke meriang ngai tu pi pa yo konrat penson ti gedur kemamut ada ong ba ke meriang hapo mekalia kedon hak jing kuit hak jing plia ngai tu pi ba kemut ni kinong isantia nimde kinong mekalia lada kuangrat ula bangbu kate kesambut hang te bioi ba ki ong ba ke ekosistem dari kami khalia ke yo ya kata ka awat ka bamut ni imde kinong khalia yo huna pi wa ki kantelopok ke mahajongkok wa ki wabon ki kok du emata hunter nak sing kok pergi beli kate lai tai lekhang nenu kita opsi apa kok ngadi kini to ke challenge kayo nga hadir afatrik nenenot ki beli opsi apa kan telo mah jongkok nak nabi wato ijing jodau yo ega menurut opsi atai le wato kam thna lane kam bertuj daki hespa ku penbek yo tipi ka kan telu ke mahajong ke jantiau ke megaya ko lalai ki hado asun ko uyele ta yo pun ya jigini ko woro apa ke lekar yang ini embai nin kini ke kes em ko apa yong ka hai spring coat ka spring coat dra ga sedu Januari kini kitri yang ini keserpai ko ke mahajong ke kantelo ke cantik ko kini kitri kata ile riu penyiap jipi ni dia tahu wanga ongoi pi wala dai arile mentu lada I arjo mentu lada pi army di kemat ile yani jinge nan jingya menstep menewi lada job ini tre yang ini ko ibu kuk sne lang brot ko ko yang sem yang pi menstep menewi dalele wat de piam dak umat sam himla su panida yang de kalau syai kedai hapi bathanga kalau wei kedai hanga bathapi ki khun ki ti ki jongi ladang ngim nyada menta kinwan haglum tingtep ki jongi bat uri tu bi dau mam thu ki lum tingtep pim yi phi dai wati bi katte ki jing e ko wa po ki la ka wi ko hap tu tep ki jor mo khang mo du thong le bi
ki bentar ku am kam bu blai po ani pathai ke leer ku ate wo kendau ini kut ku ini kut la him kini ki haspa sakler ni wan yo bi kini ke leer ku kut setang ke leer ku dang sok mesin ni le jar sisi ke betul tora po ulan wan ki mesti penui kini suri wa kup selang bro ju mesti yo dai pi ka tem tip hi ki mu ki wo be ki khon kai laka kum tip ha sung ko di thun ki diure sok kre ki ko ki wo su prat di foil ka sunga ngada di kram ki scientist ki wona po Meghalaya ki pon dia ki wona po Padang ong ki ladak trek ni ko tang ka sandali po kai laka ka yo bi miedu im ngada wan rai ki bru ki wan pep link ki perthai ki wi klam hawi to ki ni ki kita yang bani le ko yang lada pim sim ya kene ke jam hakni ke por ke ba banila ban persha pim la banim hadin atus nem ngai tu bi ki trai ko baro ki bi osnyo ya kene kli ka lok jong pi kli ka hun jong pi ki kwa ne ba pim sai ki ko ha snong ta jong pi naik li ni gizi si bala persai pi naik li ki number 1 sene ki try ko bro le li hai kun ki ki jong pi ki so tenan em ya kini ki ko mentah yong ni kapte ong ila da po ki ku su ku yong po klong kunro ki mi dai ki bo de pi kunro ki ku su ku yong bo jong me ko yu kun ki idai ki punya prau ki ong ki boy uyong ong bo su punya su ong uyong punya yu to bi ki le yong yi katte henry ki yi ki ki tu wato hak ti bi uyu ku kunro ya uta ukchu le ne kulong yi ki kun yong yi katte wo ki pra do pra sam ki yong yi nong slor ki nong tuchul ya geni ka kam to ki bru ki wana bar ki bru ki wana Rajasthan ki bru na Punjab ki bru na Assam ki wan heni ki wa khnro yo kulong wo I choi wa chi be chi pa chi kontina chi pi chora de ki jingi le ayong pi to le ku so to li na so pra po ki le ka wo district yo jing job wa ki jing job wa wat ka ji ti le dong ro su fan yo ye ki ni ki le ku so to li ki le ku wi to li ni te dau wa ka ni ki jing su ye ki ni ki bisa I gamzi ICT de po I ki memorandum go per hak ma ko sarkar wo to ka ni ki bisa ko mi na ki ni ki ko plan ko to fan di ki to po go chak sno ko chak ta mto ko es goro ka ni ki bisa ko san klur san la ko po go chak sno umtra go po gi chak sno mopla pa chak sno sna ko ter Hakar Pautrik September lai Chiami lai Bukori Chimney Star penleu yang kak seng plan hendak hidup kata mem leu. Hakar Widrik Oktober lai Chiami ya Presiden Song Iheu pengayu kleu hendak ramikam. Ini Chiami kinomik mat mem per kinomik mat kibruki uheri bersang Chiam wan makrmen wan rai ya ke memorandum hendak mem kejingle igi. Haswaga ni ke last session yang ke assembly the one ki nom ikmat ki wo per na liang ki konsi ki per wong ki yo klam ni ni ka isu ki yang pi hapo assembly di siam ki mat ki ngang wa soromo ye ki isu klam ki nom ikmat ki ki wona bar ile mwan ki nom ikmat ki makermen ile mwan ki nom ikmat ki you want to economy like a chimney in issue. Let them be minister, give me one nabar can see. Long a big issue, Niba is a rum, Niba, Ganito Pow, using bait young, Kibru young. Mustap Mkawi, Kini, Treko, Munkini, Mutpunyapi, Konina, young P, Eglaway, Mustap Mangway, young P, the one issue young P, come get Kisuri, Kisuri, Coops Nelang Rod, you mangi, you know, Punbay. You ong ping hao pre am tayong pi
lihat jam di penyo lada em di kate lema kebor kan ni jingi le ke yang ikut saja em gi kebor mesti mengkuing ngai pi to ong bai tata kani to kajing ko chakhe ba ko api kajing le ikam di sisi mem yo khia yo demi hapo sungkot hapo jiti hapo government ba hapo high court kajing le ko chakhe ba te kajing le to kajing le ma kam Ukraine po Russia Henry im po rai daki white daki suroi Henry kajing le yang i to court Islam ho yu tin ong bi yo se do jingkermen bi ong bi yai cha i do yo ka jing job na kermen knai bi de jing duai phirat yong bi walo ki pai ki kon yong e laka wa chi bun ki jing rap yo wan po yong e sisi hawele ya ki ke sabdu sport sungkot ni sai kot NGT mem sejak kon e laka ba yuro pun ki wudu miu lan ni tek pun ki wudu ki mo saja ki ma ha jong yang yung bi selong ni de dau waktu di kecing sejak waktu kaya hawile ikis Henry kecing rap yu peru blai pau ini tri kilo kecing pirat yang piuro pau ya te kecing rap ha ki member yang KCC ni te dau oi bi to genyi le man ki bru ki ustad ke ilka yang iki distrik yang i to ko saban bin kam to li ki ko ha RTI ku file ku em ko karo hills nil u James to bru be James Royal ite otip hau kamun le ile mem ki single window approval certificate ki kuk cepo gro salem du emuyong hi ile du cepo veskasi wi cepo jantia hi ile ki minister ki yong hi mti bi ukram po assembly ile i mem ki de economic kmar ku ukram ta ki yong kon yong ga zik ngai khana pi lada mentu wa i argini ini arve ya skor yogi nustep telele ya jadi jingile inde kermeni wa sobi mudong Trai pun kuro rambak songboro lede emrang snong em kok le kino song snong kabor mustep menui dau pan enu sigi karo pak kriya ka sarkar ki kok chekwi thau mustep menui dau wan ki trekok open Trai pi dau pak detik keni to ka kubor ko mudepnya wato da pha ka government ki priya no ke sbi thau da wan ki wat ya ke nusi napi kermeni da MP semen di bot snong da MP armut pi po elaka de hok leni di burom yin perca pi tom ho e nusi biang sa sen ni de dau kerpat ya ku em lang ni woro to e bi ki kechan tom ho e nusi ko dalele ni chakma em jing chan no MC no ko hasna matao em jing percha kepala bi woro to em gani ni ba jing chok to em go hajan naman ka man le i kam ki CC iro e dau i to ri chakma he jing chan ga yong pi he jing duwa yong pi he jing phirat yong pi the Honorable High Court of Meghalaya have given a direction to the state government to implement the action plan within the 22nd of December 2022. And we request you, even towards the end of the memorandum, we have written there, we request, it is a demand that you have to implement section 144 for the operation of coke plant if they operate after the 22nd of December. This is a demand, and sir, if nothing is done beyond the 22nd of December, I think the people, they should take all the necessary action in their hand. This is all assurance. Either you give other assurance to implement section 144, or we should take that action, we should take necessary action on our own hand. That is the demand, and that is the voice of the people from the district. So basically, as what Bar Reading is saying is that the Honorable High Court of Meghalaya has given certain directions to the government to implement certain previous rulings by 22nd of December. So let's wait till 22nd of December. I hope that this will come to a peaceful resolution. And my only request to everyone is to kindly have faith in the process of law, due process of law. And if you guys have been able to persist for so long, let's not lose the confidence on the due process of law on the government.
please have more patience. I believe that by 22nd of December, there will be some sort of resolution to this. Otherwise, we can always discuss, as in like, I hope that it will be something which will be resolved by 22nd of December. Let's wait for that.